Umdliwa uyahlala kumuntu, uphile nomuntu futhi. Umdliwa ukuthi uma uthola nje imali vele iphele ezandleni. Ivele kungabona ngathi imali wenzeni ngayo. Umdliwa ulwa namaplans akho amahle. Mhlawumbe ufuna ukuthenga imoto, ufuna kwakha umuzi, ufuna something right. Futhi umdliwa uhliphize yonke leyo nto leyo. Umdliwa ke idlozi noma ngithi imimoya ekhona emzimbeni kuwe ese igucukile. Yeguquke idlozi lakho kuba kungabi idlozi lani lenhlanhla, kungabi idlozi lani idlozi lempumelelo. Waphatha imali sakho sandla ipheza endleni imali. Noma uthi ufuna ukwakha umuzi sobeka imali vele inkinga ngapha nangapha vele ikwede phela nya imali emveni kwalokho. Into ifuna ukuthi bese kuba umuntu ozigezayo emzimbeni, uhambe uyohlwa uzilungise ukuthi usaphila impilo yakho enaphi, because umdliwa wenza ukuthi ungaphili impilo yakho. Kanjani? Okuplana wakuphumelele. Kuphumelela lo okwawo umdliwa. Wabeka nje imali endlini, kuvela inkinga zifuna ukuthi kuphumele imali leya. Ufuna kwakha umuzi ungakhele. Uhole ngayizolo 3 days iphelile imali. Awukaye kuphuza, awukaye kukwenza into eziningi, iphela imali iphela isikhaleni nje, phela imali umdliwa la. Bese bokuthi ke mhlawumbe uye umuntu yena ongakwazi ukuthi azicontrol imali yakhe ayibudgetele kanti incane, imali yakhe ayiplanele, but umdliwa uhamba phambili ekhathini esiningi. Umdliwa ubona before into uyenza. Into esicabangile ofuna ukuyenza, umdliwa already bese uyibonile leyo nto leyo. Sawugijima kwahlala kuphi kuwe emzimbeni ukuthi lo ephepha kwenyanga uthi emathayela uveza inkingi. Lo uthi ufuna ukwakha manje uveza inkingi. Lokho impilo yakho iresponde kuze kube ukuthi uyendlula emhlabeni or ugcina phela ngumsebenzi awenzanga lutho ekhakini, ozanga lutho kuphi empilweni yakho. So that's why impilo yakho ufuna uhlale ungabe uyibheke ukuthi ingabe kuseyimini lo ngisahamba kahle emini empilweni noma sekukhwamela ngikulungisa. And uma sowulungisile bese kuba nemehluko empilweni yakho emveni kwalokho. Kufanele bese kuba khona umehluko omkhulu futhi ukuthi okay yazini bengakhona ukwakha, bengakhona ubeka imali, bengakhona ukwenza something engayikhomba ukuthi imali ngenza ukuthi nokuthi, but now sekukhona esengakhoma because hambe ngawugezwa ngafuthwa ngalungisela umsamo wami, ngangithola izinto nawu sekuyakhanya manje. Udlamini lo sempumalanga umthandazi, inkosi inibusise. Whatever ala khona inkosi benawo. Singahlola online video call, sikhona iwasho ngakuposela, inkosi ibusise.